Pani Bawku akasa diafa eye boko ensensem atimi atu ede asi atifi mantamu na wogana de dwumadi ekoso kantanka fidwam ha no na Pani Bawku a wono wo kira de ewo eye Natford eye Department of Communication and Media Studies na Pani wakasa diafa enema akoso watifi do mantamu no wo kira se wohwe asantema nyina hene otumfo setutu ne modem a watumi abo na watumi ama enkabom abana wase womono mo apiafo so wutie kasa na ekona ne fi se afani ne nyina am se o maye krado so mbehwe na bibia ye den asomdwe aba na kasa de ye kasa ye tietie nchenchen a ene de anye den emboa afanu no ankasa tena fom anase mekasa omo de omo tena fom no omo hwe se free se bokun sensemi ehyaase no emfaso papa ben eni die mu a ena dia bre boko ene enkampo oman Ghana yenhwe school ko tama yekodu teacher for bia ni ho oye kado se ode ne nkwa ba ko bo afori ama akowu ama bibia ono one contribute to enyo no ye na nurses omo they do accept postings to all these places ti ahwa na say e corona kasa na say municipality no ayeden ejina entumi nkonanim tenye obi po na be ka say yanjintu nanso ye say eje bia na enwusie bia na eja yeden etato enti say ya nhwe anka na sa akoma ntoye mu a emfa de be yeden emfa so papa bia yeden emba enti na mampeni oje report na sama kan say we enye say ye hwe ne wedi nkunima na de wedi ntwo enye hwan na ewini na emu ye reconciliation edu baby ese obi compromise bokun nkoso ne Ghana nkoso enti meje mi manaka de ye me na ayame ya nanso se ne boku be fa ne ntuma preference meje mi manayeden